Borpung artung solang sokang nepteronarak don plikep so sestaru sarhang plende dapita water ID avela. Longpai Baptist Church ningkan tharu isi kepleng kapachethang kecheng. Dipu lorulang swamikar zon terang awetang lo. Karbi frame dom birta longpen kadok kwe phanta kardom pazur eklo kardom tangtiron birtang tonpen arjuik tha non nakaya hut munit puki hok eke document sanlo bonsita mi kolkanti constituency ka parlo borpung artung solang stokang nepteron arong arat don plikep so sayang bongpen ningkang nar kep kep lapen ningkang nar kep kep ra pho saru sar hangke chok atom tadelo monta non puanta voter id longwang wilang pusi duarbagri press club abitung atom kahumni dama hot kirip damlong abirta phrangke rangsina bepe birta nang pali Arko ni phai ingkora isiarni perangkia tom karjua hot rata tom pen kacha thandun atengke Karbi Anglong Autonomous Council iam Raju Tisoke artung so langso arara phan ke langlia joksi lahaya kiso ki phonang lopusi akoi pipon lapen lapu BLO moniram tero na phantame saina teklem klepota akoi pi api aho kachini jiapan BLO aphan karjua hot na ke thandun atengke kang nep tero na rata tumalong birth certificate ka via joksi voter ID aphan apply no dak lopusi bachinidu Lasi lahai kisung ke pho kachak nangaret ke iam Raju Tisota amithang asa cheklem nangji lapen prapjin pen ison bagawar cyclen pen nituma phan voter ID nang palong pitha puta pherangkya thengno kachningri padapo kisung kachak na sung lo ni tumke bang banga asar pe mar tumka jada ja arong tin ta long holo sitani tumka jata vidya posi long thage del Didi, long de hemso, gomen nak kipi ya nak tolong malong le. bota hemso geron bota nang tang elo ting bota velo tang da velo Avelo di? bang ga rong tin ta long ho ni tum del inte kijo na lang dolo ma juna lang ta veklo inte karen hai hui ke karen ta veklo Tela gomen nak kipi ya nak tolong le lang pe. long le pin na Te raju tu suap han, kopi lo kipuji. tu so long nang po puan velo Ladat. ri kela Anci kong ri re. tu jam na ke ma Mungkin bang tiket berapa? Itu amen putih mah. Ya sudah lu ke ni apa ke? Dilip kiling. Inte non ki klem bom ki Kalau kemana? ke klaim bab ke ni langdo master. Langdo master. Inte laso langdo master non dak laso ki klem di pan rang bom ma ba rang we. Bang we, Rang we. bang we, Rang we pin lah. bang we pin lah. Kalang di? Inte nang le hin pen ladang su raju tu suap han. Nantung kor kanti. Emisi raju tu suap han kopi lo kipuji. Mana ke puja dengan ke rayu tu sopan ta indut MDC. Tangte ni amthang arat update apan arang liwang tekte ta anu ka pang nang toira. Nang tum ID doma be ma election aten bhut pilong lema pun itu phatang ai sabta. Asin non mangkin nak enong pupujan Kalau kita. makan enak po ID no man itu long na po. Kalin te election ta ni tim lu jong long da po. Long jauh long jatuh deh. Ni tim kamata ke sung suk di. Kalang deh. Long area long cirang lama cirang. Cirang we. Cirang we pin lah. Itu sepangke tek long lepin lah. Tek long deh pin lah. Dah ka bangke. Sini ni lah. Sini ni lah. Sini ni lang di. Te voter ID awi pu labang suk ko ana hok lapen ko ahok he. Voter ID bangke bang plikera ini yang bang bangke bang draw lang ke long. Ke la an bangke long ni lah. Ke prang labang so voter ID na diklaim je panang wang bang dulu mah. Bang lalu anu ka preng toy po foto chiu thai din ong puisa chipi din ong sita la so ID ban ong lele. Nang lele di. La ke nang ni tu ma la kadu ka we tu hang stame labang pliker hin yang bang pen bang thom plisi long chol lah. Lan we lah. Lan we lang di. Lan we. Te nang hin pen kopi lo raju tu suhan ki puji. Raju tu so hagi nilihin me puji bangke alang li pu penang ceklem sante pusi ni tim bangke mathan. Ah, lapen bialu han kopi lo ki puji. Bel talo mane amina pu dolo. Angke ladak ID kawe ko nama hisab nang chen ipin. Apen ladak nang ke claim ang tek cilong li. Ah, te cilong le di. Nasi alang ni tumbang sante pusi ni tumbang ni lining mathan. Okay. mane chudhu dam lo hala alu somar hijan si ki pulo nang tum ni tum han thanam ta de nang tum se thanam lo pusi apinu han pu
นี่ตุ้งเอปูลองเล่ปสิจะทานนั่นเหรอ มันเนี่ยละรีพอร์ตตรงกลางลองนี่ยืดเด็ดเพราะยันเลยเด้ พอตาตุมลองนี่เย็นแต่ตัวยาหลุดจากจุลองลอกล้อเทปอันนี้จะทานนั่นกอกแล้วนี่ตุ้มตาบางล้อ ละ ทานนั่นแดดเลยแฮะแล้วให้เก่นิ่งจะอ้อยนั่งนี้ให้ลำก็จะทานนั่นกอกแล้ว ละดิ Men Sri Muniram Teron. Muniram teron di. Nang li bialu klaim ah. Klembom. Klaim bom di. Kona sinang kitang lo nang le. No one Bolpung LP School la Dipu 19 Dipu LAC la so MLA constituency along la pen polling center bang ke 3 Dipu 3. Kalang di. Tang te haladang nil tum kahumri dam. Lada kahumri dam haladak atung solang so. Kang nep teron arong along. Nil tum kahumri dam along. Haladak ningkan pharu kipar maningkan trok skiat trok net kebli rok tum ta ID avid do piglang hada. Rong amat avida. People nang li claim te deg hada. Hala da ke ni li ke dam aprang claim pilo pak pli ne pak phone ne li ro nam lo la pen adhek no bang ke la mahang thek lo with that mate bar certificate with that la pen Aadhaar card ave la pen pan card ave la so ka ve join ni ma si claim no dak lo la si ni li lang tum han pulo la bang so lo bang nang li tum chiri tha bar certificate la pen Aadhaar card la pen pan card la hai nang li tum chewan lo pu te nili nang claim pipo pusi nili than lo akolang li tum dak nili hem tawang lo Mte la bang so voter ID ke nang litong kahumri dam nei ma bang sinang kahumri nei. La so kabunai jep han. la so bunaya phanga nili ta dam le he akolang li tum tawang lo hala dak ni tuma rong asan chop le te rong ke Hala dak bang non akisung thepig. Hada e rong masi aveder lo. Nil tum long approve do lab lo. la lo Mte nang le tume koso consistency se puri lo kor kan thibo. nili bang no ne dak nili se puri le ha nili constituency lo anke hala dak nili he ma sang ho atunga bang ke kor kan thi lo MEC constituency bang ke Kalang didi. No no. 14 nong kor kan thi constituency lo MEC constituency bang ke nili bang ke dak chukela sidolo nili ke do na constituency bang ke nili 25 nong nili constituency lo se Hamren pen kilometer inkoi amdo jike hello socheng constituency arlo minder anglonga keng rikido longpai baptist church arta ningkan pharu isike chok centenary jubilee ka talon japhan kisike dang pon boma berta pheran ke hundor krope berta nang pale Nangkele ji mati jong niphai inkora sir capen niphai thom cap arni an alira champion jubilee ka talon kapedo ponji aphan arkor niphai crate truck arni pen kapaje thang pangcheng pontang lo Surihini ra inkora hinia ningkan ke jubilia ningkan pu hok damsi jubilee ka paja thanga phan apor penapor bongbut but pon bomji pusi mondolia saratom penajok pachini Adon tena hom tena tum sitame surihini ra inkora hinia ningkan ke jubilia ningkan pu panong wetsi ningkan pharu isike chok ke long apon aninga rong pense arnama phan kilun kero lapen bongbut but pon bomji pusi pastor prodhan rong pipen pachini West Karbi Anglong Middle Lang Mepi Ingtia Rong Arisobasa Seng Patar Kiram Tangani Kan Matizonga Chiklo Nipai Ingkora Narkepani Corona Vaccine Second Dose Kachipidun Pen Kitui Kikang Lapen Barpi Barsto Kidamun Eajok Kiso Kachilang Japan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Nonghanga Pan Kirap Kachaha Keroni Model Hospital Along Anse Chilang Damlong Bosidame Ladake Langut Ipupen Dipu Medical College and Hospital Along Ansi Pachilang Dam Tardo Setame alang ni tumari deng tangka maha kavedet ajok se chilang dam thekte detlo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council kacawe kiting mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Monghang lapen local MEC Pawan Kumar Roy atom pen kiram dinjia phan kachenuri pado. Idil lang mati tiarong. Subasai lo nilisi. Menili kisu kidam tang matiyong achiklu inkoraner ket arni corona second dose pinai pusi rong long nar satu bang lo pusi ini tum kan ini dunia tadi kado we do sikira praba do sitami senili pandangai sona sia bimar nang puri lok lo bidang kang idet lo Pesa damun eder lo
เป็นไปคณะบางกระดำแต่รอแล้วเป็นโซเป็นนายกยิทธิตะวันรู้จักรอสินุนอีสินุนอีรอแล้วดักผู้จัดติงดุนเด็ดรอผู้จัดติงดุนมาถูนสินุนเป็นอย่างนี้ฮัลโหลสวัสดีอาหุเตนตาอันเสร็จพอปุสิสกัรีฮอสพิทอลลงมันตานิลีที่เป็นกลางน้ำโลสาฮัลโหลสุดสวัสดีมุงสารทำให้ Kuna sarkari hospital lo cepak lang namme. Da model hospital keruni. Bisa timung sar pana peklang lo. Mati mung sar bang pulo dia di pulo pono pusina pun ke korod. Mate khorcha we pin mati ini li hentor polo non tuanta. Kila nami pansung krum. La sini lini mata. Nili hem nili hela kesar lo. Nili hela hari solo. Nili somar do sita jar wala. Ilang bang way lu bang way tangka way maha way. Son kaprek jo lang nang pita way si. Pu Aman. konsil siena liram rohang alang nile itu ini pan tu सबसे बेहतर इलाज कौन पसंद है इसलिए चुनीली दुनी तो आन चुनीली तुम मत है ला पे नीली चुनीली ला है Alang itu mapping account number lake 74200100055533 hanno. Nan malam soparapan bir tamu ington iksena. Why is it so hard to find sunglasses in frame that can fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit H Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you, and also you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Bowl, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke mat hanang nilom. Alon medical store. Ketching si Karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Latang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong ya dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak home ignore. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along home iktame. Dihin namopit puthot birta along wangthulo. Kaya mo yarbong ke kachali henlo. Mesena monit paman jipulote bihek pensi kachali awarsai pinangji. Bonsita mi inglong hawar pupen ke lang kapaching bar biajok hang ik lang so LP skrahem chainong bi lapen vo aroi paman det pusi duar bagori press club abitu ngatum kahumri damahot birta kerep damlong aputhak pini pherang ke rongsina bepe birta nang pale. Nilip constituency kapalo tarapung hang iklang so LP skralong kedang tang arkoi ni phai kreser ke parni kahomrida mahot kelong da malam the lake sko pehenota akele kilit peka jok aho kachini jiaphan rongara ra dokter jinki jithande tapi kelong alang ke kedap tang ningkan ar ke baprang jon timu pu inota thanbang alang li retired tam dia prangsi school building ma pen toine da phan tangka lak dokto Bosita hala sohut kopia porlone patang te det pusi rongara ra dompen ningjirendi
Lasilaso High School non kapatang tuwek Japan Karbi Anglong Autonomous Council Authority atumaphan kachaningri padapon. Tang ti det aputak nang kumben nang khanika ko people si tang ti det la la so school tang te de la puta bang ke nilige la an chini dun de athe ke nilige president ke 2015 ban si ki do dun lo an ke la so school ki claim bang ke tuliram sar ki do holo in ke hala so hod bang ke mate motor gari ka do ka betala an so la sora vedet lai hui pen ne pilo ne sita la an bang chini dun de lo adela bang so school long a teacher men ke ha ko ni hem son ingti alang li non don lo iklang ma la bang ke non ki do bang lo aprang la so hem ki tang te hod bang ke tuliram sar lo tuliram rong pha tuliram rong pha alang li ko ma sor long te la ke dak hawar je long ho so ande alang li do un ho sila bang so hem ki kim lo ke di alang lo ande la bang so hem tang te der thang nang li la pu asap su ta ka chini do na ve ma ave hala so bang ke managing committee pha nang pachini ne mala bang so hem ki kim ho tang te der pu thak sa ta mi pachini ta hai posita ni li ha so hem ni committee ta do dun de ke member ta do dun de ha so hot ke ate la pu alang nang li bang ke nang li men che than tha prang si nal men pong te roi singa pong te sing na ande la bang so school long penang li ko pilo ka chira bu dun ke nili la dak la bang so school long chira dun ke actually ke managing committee long executive member sinang pon lo he la pen ko isi bang ke la bang so school lo pu thak bang ke la son lo hola bang so hut nili la son thak si alang long ke than chirap dun bo la tuliram sa long ta la pen la so I hem nang ki ma huta la hai ita pinini ke solam ta ni hili duna hinu bu sa la bu ke ho bu milu bu nang thak lo he milu bu nang thak lo pen ko ai la son semena ita pina ke aphi bha milu si puti inji la ande la bang so school long ke nang li normal do than ik bo ma Owe kimyang bong nong kache thangklong mate dipur lorulang so mekar jon terang padap la so apir thepen arong chiwai juilo dipur lorulang so mekar parno terang asopo jon terang alangli awi hot nong kache thangklong ariso alangli dipuron bosco school pen kep angdeng chipongsi krehen yangdeng borapani union christian college charidamsi degree abangke dipur gov college pensi chipaon alangli dipu cooperative sai kamlang spectre avorengsi kiki pada professor kebra minute pli kebra pho apor malomsi jon terang la so pier thepe cheote kang alangli arong ka cheoya hot apia po achor ostomar bangke thok anpata jelpo jelpia tuma pha mondu katalua lok oteka APHRC nilip constituency along ta akapreka dimalong APHRC asong ingdeng pli amhang ke tek aning ketalon pona son thak taksi arko ni pa ingkorai siar ni stanglang ke hat picnic spot along ta mesen pen katalon do na berta nangle APHRC asong ingdeng pli amhang ke tek arni mesen pen sanglang ke hat picnic spot along ta mesen pen talon dun Adabapur Central Committee dun mepu Rajesh Tisopensi APHRC asong alama pangjarpon APHRC asong ingdeng pli amhang ke tek arni amayalong nilip constituency women wing amepi Regina Rong pipi dun mepi Rita Tok pipi lapen youth wing amepu Devinson be dun mepu Ragon Phangcho lapen akapre ke thekiding lapen rong asala tong ta tong dusi mai mesen pen pachun pon Pia porsi non labang so aporahut Karbi Anglong district long mate council long kachari ji ke regional party ka li pulote Karbi ak hai lapen ke Karbi Anglong along ri aphan pe jogon elo puak kenang so dokok bang athema 1952 Karbi Anglong Autonomous Council kangni ke cheng pe non an 2022 ana bang ke ningkan proxy kep abang ke chok pame kal setame national party atum pen porsi Karbi Anglong aphan the tan Karbi khai aphan inglong so khai phan ale kewan pi po bang ke theglong lela
Pini Karbi Prime Tama Birta Bang ke lapang si kangton iklong domai thak me kurwang thu.